Visoke temperature zbunile su i ljude i biljke, pa su jagode pomislile da im je vreme za zrenje. Crveni plodovi, slatki i krupni, baš kao u junu, iznenadili su i Dražena. Došli smo ovako u redovan obilazak i vidjeli smo da ima roda, da počinje da rude i onda smo rešili da beremo da ne propadne. Bilo je malo iznenađenje, brali smo pre 5-6 dana, ovo već drugo, treće branje, nema puno, ali da se sabere da ne propadne. I da se neplanski zaradi neki dinar, jer zašto ne iskoristiti ono što je priroda dala. Ovog puta lako se nađu i kupci, jer su rodile kad im vreme nije. Velika je potražnja, tako da se brzo proda, čak i unaprijed se zagovara, tako da nema problema sad sa prodajom. S proleća krene sa 250, a pošto je bila kišovita godina, onda cena padne na 100 dinara i onda bude loše. Ova cena je odlična. Koliko je sad? 400 dinara. I ne samo da je dobra cena, već i kvalitet, jer ova parcela nije tretirana od sezone. Mesec dana sigurno ništa nisam prskao, tako da su sad zdrave, znači mogu i mala djeca da jedu slobodno, bez problema. Ima i mladih plodova, ali i cvetova, pa ako potraje lepo vreme, bit će još jagoda da se ubere na ovoj parceli.